banyarwandakazi, uyu munsi tunejejwe no kubagezaho itangazo MRD Muvoma ya Rubanda yashyize ahagaragara yamagana leta y'u Rwanda gahunda y'ubugizi bwa nabi yo gufunga isengero mu gihugu cyose. Iri tangazo ryashyizweho umukono na Revera Christine Koremani, umuyobozi wa MRD, kuwa mbere tariki 12 Kanama 2024, mukaba mugiye kurigezwaho n'imirimbanyi muhima nk'uko bisanzwe. U Rwanda rwafunze isengero zirenga 8,000, rufunga abapasitoro, abahanuzi, abandi rubategeka kuvuguruza ubutumwa bwabo. U Rwanda rwa Paul Kagame rwivanga mu bibazo by'amadini kandi rugatoteza abemera. MRD Muvoma ya Rubanda iri gukurikiranira hafi itotezwa ririmo gukorerwa abemeramana mu Rwanda muri ibi bihe. Nyuma y'ibyumweru bikeya habaye ikinamico y'amatora ya Perezida Paul Kagame, ikigo cya guverinoma y'u Rwanda RGB kigendeye ku mabwiriza ya Kagame cyafashe abapasitoro, abahanura n'abandi bemera Imana babategeka kwivuguruza ku butumwa n'ubuhanuzi bari baratanze. Ibi babikorera kuri televiziyo y'igihugu, nyuma banafunga isengero zirenga 8,000 mu gihe kitageze ku cyumweru kimwe, bitwaza ibibazo by'imyubakire n'iby'umutekano. Mu kwivanga mu bibazo by'amadini, RGB ya Paul Kagame ihungabanya amadini, ibaha amategeko adashobotse, nko kuvuga ko uyobora itorero agomba kugira impamyabumenyi byibuze ihanitse mu by'iyobokamana yatanzwe n'urwego rwemewe na RGB. Iyi RGB ikaba itoteza abemera Imana, ibafungira isengero, ikaba inashaka kuba ariyo yemeza abagomba kuyobora amatorero. Umwe mu nararibonye mu by'amatorero mu kiganiro yagize kuri YouTube yahishuye inzego za FPR ubu zahise vuba na vuba bwangu zigenzura iby'amatorero. Abapasitori basimbuzwa abayoboke ba FPR, abasirikare batangira kwigisha ingengabitekerezo ya FPR y'amacakubiri, irondakoko, urwango ndetse n'ubwicanyi mu matorero. Bityo u Rwanda rukaba ruri kugenda buhoro buhoro rugana mu icuraburindi ry'amanyanga n'amatiku ryuzuyemo ihohoterwa, kandi bagakoreshwa imbaraga nyinshi kugira ngo ibi byose bihishwe umuryango mpuzamahanga uhumwe mu maso n'icyitwa iterambere werekwa. RGB yivanga kandi mu bibazo by'amaturo amadini yaka, igategeka ko 80% y'umutungo w'ayo madini ufashishwa abatishoboye. Aha rero Kagame yibagiza ko ushinga amatorero ari Imana yonyine ubwayo, akaba ari nayo ubwayo yihitiramo abayobozi. Naho ku byerekeye amaturo, ibyanditswe bitagatifu bivuga ku mugaragaro bigira biti: amatoro yose y'igihugu, umusaruro wose w'igihugu ndetse n'umusaruro w'imbuto wose ni iby'Uhoraho, byeguriwe Uhoraho. Ntabwo rero biri mu nshingano za RGB gufata ibyemezo ku byerekeye ikoreshwa ry'amaturo, ahubwo Imana yabyeguriye itorero bigendeye ku byanditswe bitagatifu. Dushingiye ku makuru nyayo duhabwa n'abari mu bibazo muri iki gihe, tugendeye ndetse ku binyamakuru byandikirwa mu Rwanda, batubwira ko ibi bikorwa bituruka ku kuba bemera Imana muri rusange, ariko abemera Kristo by'umwihariko ntibigeze bitabira inyirwamatora, aho Paul Kagame yimitse akiha amajwi 99.8%. Mu gihe cyo kwiyamamaza, abaturage bategekwaga kubyuka iya rubika bakagera ku bibuga yibimamarizagaho mu gicuku, aho bategerezaga Kagame amasaha n'amasaha, bagategereza bamuramya kandi bamuririmbira ibisingizo nk'aho ari akamana. Mu Rwanda ntaho bikibera ibanga ko abapasitoro, abigisha n'abogeza inkuru nziza ku mateleviziyo bahatirwa buri gihe kuvuga izina rya Kagame no kumusingiza ku byo ngo yakoreye u Rwanda, abatabikoze bakabiryozwa ndetse byarenga bakanatotezwa.
Kagame ahatira abantu kumuramya, niyo mpamvu abakristo b'ukuri batangiye kwitandukanya n'amatora y'abaringa. Hari benshi bahunze igihugu mu gihe cy'amatora, bahunze ibyo kuko ibyanditswe bitagatifu byigisha bitanyuze ku ruhande kw'icyubahiro agikwiye Imana yonyine gusa. Rero muri ariya matora byagaragaye ko abakristo benshi batinya Imana, n'abandi bemera bo mu yandi matorero anyuranye batigeze batora Paul Kagame. Mu kimwaro n'umujinya, Kagame yabitse inzika kandi yemeza kwihorera mu bataramutoye, cyane cyane ku bemera Kristo. Akaba ariyo mpamvu yategetse ifungwa ry'isengero mu Rwanda hose. Birakwiye kwibutsa ko ahantu hasengerwa hafunzwe giturumbutsi nta nteguza ibanje kubaho, ku buryo amakwe n'ibindi byari biteganyijwe n'amatorero kuri gahunda yabo nka za batisimu, kumurikira abana Imana, byabaye ngombwa ko bikurwaho cyangwa binahanagarikwa hagati mu muhimbazo. Mu Rwanda abategetsi babujije inama iyo ari yo yose yabera mu nsengero zahagaritswe, ndetse abayoboke nta nubwo bemerewe kwegera urusengero rwafunzwe no kuba bahurira muri yo ngo bashobore gufashanya. Pastori François Nsengiyumva ariwe mukuru wa ADEPR Ngarama mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda, yahagaritswe n'abayoboke be mu masengesho igihe bari babasanze basengera mu nyubako z'urusengero rwabo rwari rwarafunzwe. Uwo ni pasitoro waroshwe mu buroko. Abahanuzi Meshake, Marcel Ntaganda n'abandi barafashwe barengana, kandi basanzwe bigisha ubumwe nyabwo hagati y'Abahutu, Abatwa n'Abatutsi mu Rwanda. Guhera ku munsi wa mbere w'ifungwa ry'isengero, abapasiteri baburiwe irengero kugeza igihe impirimbanyi zitangiye kubavugira. Nyuma baje kurekurwa ari uko bamaze kwemera kuvuguruza bumwe mu buhanuzi n'ubutumwa bari baratanze mu bihe byatambutse. Umupasiteri ukunzwe na benshi, akaba kandi azwiho kuba yegamiye kuri guverinoma y'u Rwanda, Antoine Rutayisire, nawe yagaragajwe kuri televiziyo y'igihugu asaba imbabazi ko ngo yavuze ibinyuranyije n'ibya guverinoma ku byerekeye ifungwa ry'isengero. Abahanuzi Meshake na Marcel Ntaganda nabo banyujijwe kuri televiziyo y'igihugu bavuguruza bumwe mu bahanuzi batambukije ubwabo. Mu bice byinshi binyuranye ni nk'aho bidashoboka isengero ko zizubahiriza amabwiriza mashya yatanzwe hatabayeho igihe kirekire kandi gihagije. Dore bimwe mu byo bategetswe: imihanda igana ku rusengero n'ahari ibikorwa by'urusengero igomba kujyamo amapevazi. Inyubako z'itorero zigomba kuba zubatse ahagana 1/2 cya hegitari. Buri rusengero rugomba kugira akarindankuba. Buri muyobozi w'urusengero agomba kugira impamyabumenyi byibuze ihanitse mu by'iyobokamana yatanzwe n'urwego rwemewe na RGB. Buri rusengero kandi rugomba kugira kuma gapima ibyuma biri mu modoka. Turasaba umuryango mpuzamahanga kongera igitutu kuri guverinoma y'u Rwanda bagahagarika imfashanyo yose bahaga leta ya Paul Kagame, ahubwo bakamufatira ibihano we n'ibyegera bye bitabasha no kumugira inama kugeza igihe ahagarika burundu kubangamira uburenganzira bw'ibanze, kuyobokamana n'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Bikorewe Washington muri Amerika ku wa mbere tariki 12 Kanama 2024 na Revera Christine Coleman, umuyobozi wa MRD Muvoma ya Rubanda.